Muntu yonsu ujibwa ku épargner nasha wewa peba epuka ma dépense achanana bwa wewe ku épargner biabuni jitu kuja kumpala jalo mengu bana bakamukalasa matondo kumujimu wenda eyenga mu boutique kumona kubanda kwa eyenga mwena mutumba wenda ngalula ujini pharmacie kulwa kumumona umwambila lutatu lujinalo mijimu yanyi kayana yenda kanato bana banyi babipata mukalasa tuje ni lutatu neko kukwikala jisama tuyaya kasomba anyi tupanyisha chintu chimo cha muzu kabiji ngondu ibiji katwena bafuta nzubuto epanya nchintu chijibayanyi kainachi kumututu kaji ufuchibwa $2000 anukumutu amena president mopau boss mumabar 11 eyenga kumwambila napuwa nekumukwanga neji makulonda henda formation voi mwenzi bwa kumanya mushindu wakwenzela makuteba na ya mujiku cheba ewu kushintula nzombele mujiku wakumwesha mushindu wakwenzela mujiku mujalukila kunzu bumfangana bakwetangana kunyima kwa matuku 45 bakumanya mujimalwenda makelela ngalolo ndile yengane mbayenda muitabusha byonso pabe mumva ni lozolo mukaji mukamba utuwanisha benye tulasa twa bana utukumbasha majinga honso ya bana benda pasatu ne utulamisha makuta ukopeko ekonzo panyima pa matuku 35 ngalolo kulayi kumonaka yenga mbaswika bakusumba lupangu balu bakumbasha kulama $600 munda matuku 30 ne lupetu lwa sombi mpinjeu munda mwanzubu eyenga kusanka bakumona se mukumbasha chiva chena bwalu mujiku changalula muntu yonso ujiba kulamisha ni weweba ujima kubwenza libyenzeka ni wewe mubenga kutula makuta kumalwa jika ya songuto bawe kulama abuni ewu mukenji mufila kuti FPM kujumvuangana nyi visa kwikala ni mushindu mwimpa wajenzela makuta abwa matuku alwalwa Jakunda mula